Kalau nak whole name lagi panjang lah. Lagi Ini banyak bukan- hadiah. Ini bukan untuk baby saja. Ada nama Bella. Apa kita berikan buku dulu. Sebab I tahu kadang-kadang buku yang terlalu heavy tak suka. So maybe more Hot of light. fiction like Thank you. novel. S. S for Superman. No? Tok. Macam tak mandi ke? Taklah. Baui. For earring. Wow. Kalau you like earring, so dekat rumah Bella mungkin dia dah ada 1,001 earring. Setiap hari, kalau korang tengok, dia memang pakai earring yang berbeza. Baby sangat observant. Thank you. I want more. Apa? Air fryer. No? Air cooker. No? Air. Minum. Tak mahal tapi... Bulan Ramadan tengok. Saya lupa. Ingat boleh turun minum. Kan minum batal puasa. L for love, right? By the smell which you take in. Ingat lagi tak? Leona! Of course! This is my favorite perfume. Salah satu lah. Cukup lah. Oh, I ingat you akan bagi 2. Because sebelum it's ni- LL. So, Lupa. 2 Sebelum ni you Leona. dah dapat 6 tau. Takkan dah habis kot ke you buat macam collection kat rumah? Dates. Memang sesuai. Saya bila pergi bersenam selalu bawa dates. It's my superfood. Ada banyak freshness. Saya suka yang kecil-kecil selalu kat dalam bag tu. Supaya kalau kita anda mana-mana you mesti akan ada. For public toilet. Yeah, thank Tak you. adalah public toilet dia. Itu hadiah you. Sini saya punya. Indomie. Sebab dulu dekat sekolah selalu pakai Indomie. Siap buat dekat dalam tub yang besar supaya dapat dikongsikan dengan lebih 30 main swap ni. Semua bila tengok hadiah macam malu pula. Sebab hadiah you mahal-mahal. Tak ada. Ya, murah. The game cannot be personified by expensive gifts. The thought is what matters. Cute. Oh. Nah. So, I tak jumpa barang Q. Quiz, anak lagi quiz. Kenapa you tiba-tiba you pula podcast ni? Tak apalah. Apa perkara yang boleh buat you turn off kalau dari segi perbuatan seseorang? Macam tengok dia buat macam tu, you turn off. Kalau dia tidak menghormati orang biasa, ambil contoh. Kalau kita tengah makan dekat restoran tapi kita tidak menghormati waiter atau waitress tu, dia tidak menghormati orang yang sedang bekerja, it's looking down Looking now, on memandang people rendah. without status. Memandang rendah. Saya turn off dengan orang yang busuk. Nasib baiklah saya tak usul. Kalau tak, habislah. Kena tolak ke apa? Tak tahu saya suka pakai Leona. Saya rasa bersalah betul. Nama you ada double L. So ya, dengan cycle Leona. Oh, So total sekarang dah 8 lah. Jangan nanti actually 10. 10. Jangan nanti kena ambil lagi. Okay, ni nak pakai terus. You terus simpan. Ush, kalau semua orang pakai macam tu memang habis lah. Oh, saya banyak. Thank you. Most welcome.